Mama kunjani wena uvela ngabe ekhaya? Vela isilobela Emsila lapha. Akusitshele ubuhlelo lo lawo leNtuba uhamba njani? Uhlelo leNtuba luhle ubuya olokwenzayo salemukela lathi kuhle. Ngoba sasihlutshwa ngamanzi. Sinatha amanzi ezifuleni, gejwa ezifuleni. Manje khathesi ngokubuya kweNtuba babuya basifundisa ukwenza imibheda. Babuya basidrilela. Sahlanyela amanzi abantu sesikha amanzi amahla wempompini. Selempompi lempompi. Sikha impompini. Lenzela wena ucoordinator khona kulabantu abangayi khona. Coordinator engadini singu 33. Abantu bajabule kakhulu lo hlelo. Hayi abantu bathabe kakhulu ngoba udubo seluphelile. Ngoba besijala ukuthi amatomatisi asathengi besithenga ebantwini babo sogwala. Bangathusha la ukhuphe nxa lebhakede elilodwa ilomumbu ucina usukhupha igalanda ukuthi uthenga amatomatisi lembhidi ukuze abantwana bachebe. So khathesi hayi lathi sisikha engadini sithengisa njengabanye lathi lokuncedisa abantwana besikolo. Uthini kulolu hlelo uthini ulaba beNtuba la? Abentuba siyababonga kakhulu usiphathela uhlelo oluhle. Into esasingayazi esasingayicabangela ukuthi lathi abantu bethu sebevula impompi emakhaya. Ukuthi lobe siye town impompi vele yabe siyazi ukuthi into enjani. Ukuthi esigabeni sesiphumelele ngenxa yeNtuba siyayibonga kakhulu. Likhawuli lingavuna zaqalisa ukuthi kukhule bese siqala lani lisithengise lokwena. Yes, ukuthengisa lathi sesikhathi sizathengisa ngoba saqala salima ibeans. Savutha sazithengisa. Lamatomatisi hayi lawo wonke kulembhida yikho vele sesihlezi sikuthengisa bese sikhanya ukuthi sibe silokho silima ngoba ulwazi lokho lukhula. Siya phambili siyabe sesikwazi ukuthi ngalesi sikhathi kufanele sihlanyele lokho. Ukabe kusinika imali ukuthi siphilise imuli zethu.